kene etak michole Casio ko gwase dan jen te ke lon de long kene tilanor dini ne gujo Casio a bomde kie janga jenu donga jende jako Casio kanuere tinte kenya chang jen te ke lon de long lode o nene me wut me kwene kenya dori be goren wo be nya dori namo ke shek de membe kwen be jako ta ko mo chole Casio gwaze dan me kan nyal kan ko Casio en nyamo choroda gujenu e nyamo noke shode dere ne togo no de nyamo dere da me kan ko Casio ko gwade dan la ok la ka koka ba kulo kokre gwade koka ketin rul kejen gwasmo mnyudo Casio e kel midide long ade ko ne gujo to ka Casio lode ngu ki ngu no ka je long mugu konere kwentin kono kwen kana kejen gwasme la nyal la te de la jamo kemen chole nyang ki telie ajen duoba dan en chibenen tama kejen gwas ka gwaze dan gwade ka nyare chi ne dial ti la gwa ken gujenu men dini jene long nyama kan tede kana mo ka ta en chole Casio me kana gujo nyamo ta je no ko chode ki nyama kano ajen mu bume long e Casio gwade da de ko no gujo Casio ponyu bume ka jen te ka tungwan to go tele da kana ko jen nyoda ta nyoda gwade dan ci ceng ke kende jen la kude mi ci ta ke pen ga ta bake kala kude ba mi ci ta ke pen ga jendaro widon wan ke ta wero ko ta ne la te ga tan te jendaro wan ke ta ne wero kwen la kwen je du no mu ko ne je ka ceng wopin ba kwen ke ta baro kurun wan ko ka ceng der ka ta ya ba nyo kene ke ta ke wopin ta ba anduo mo aduo mi ta ta ne cha ga da muluno Casio la kude ke ta ba kel ne ta wero gwade ji ceng cha wode ta ba ke la gwade dan je ceng cha ku je mo nyoda no Casio te ke lot kanware